कार्बी आंलं जिल्लानि हावराघाट द्रंकुटनि सासे लाइमोन गोमानानै दं। कार्बी आंलं जिल्ला हावराघाटनि उत्तर बरबिल पुलिस आउटपोस्ट सिंनि 4 नं रंकुट गामिनि थागिरि बलराम नमशुद्रनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि रुपाल नमशुद्रया मैया साननि 11 रिंगानिफ्राय गोमानानै दं। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला मेलेमारि बेरामनि जेंना गोनां रुपाल नमशुद्रआ साननि 11 रिंगासो समाव दखानाव थांनाय समनिफ्रायनो न'आव गिदिंबोफिनाखै। बे समाव गोमानाय लाइमोनखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला 8760355420 एबा 8812841185 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। আপোনাৰ কি লাগে? আমাৰ বাতিজা ল'ৰাটো মানে কিমান ক্লাছ পঢ়ে? 9ত। কেতিয়া হেৰাইছে? আজি দিনত 11 বাজি। কেনেকুৱা হেৰালে? সেইটো মানসিক আজি 3 মাহ পৰা আমি চিকিৎসা কৰি আছোঁ ডক্টৰ তাত লৈ। মানসিক হয়তো বেমাৰ থাকিব পাৰে। এটা গঞ্জি আৰু হাফ পেণ্ট লৈ ওলাইছে ল'ৰাটো, নতুন এখন চাইকেল লৈ ওলাইছে। আজি ওলাইছে? আজি ওলাইছে। বৰ্তমান অহা নাই? বৰ্তমান অহা নাই। আৰু কোন কোন আছে ঘৰত ল'ৰাৰ? আৰু ঘৰতে ল'ৰাটো আমাৰ বাতিজা ল'ৰা ডাঙৰ এঠাই আছে। নামটো কি আছিলে? গোপাল নমশূদ্ৰ। এইটো নহয়, ল'ৰাটো হেৰুৱা ল'ৰাটোৰ নাম? হেৰুৱা ল'ৰাটো ৰূপাল নমশূদ্ৰ। কিমান পঢ়িছিলে তেওঁ? তেওঁ আজি 4 বছৰ আগতে এৰি দিছে, 9ত পঢ়ি পেলাই। বয়স কিমানমান হ'ব? 20 বছৰ। ৰাইজে যদি কোনোবা পায় আমাক এইটো ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। আমি থানাতো জনা হৈছোঁ। ফোন নম্বৰটো আমি এতিয়া বৰ্তমান দি আছোঁ। কওক। 87616103545420 8812841825 এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে। গোপাল নমশূদ্ৰ, বলৰামৰ তাৰ বাবাৰ নাম বলৰাম নমশূদ্ৰ, ৰংপুৰ 4 নম্বৰ ব্লক কামিনীচকাৰ গাৰ্লছ হাইস্কুল। আমাৰ ল'ৰাটো আজি 3 মাহ পৰা আমি চিকিৎসাহীন হৈ আছোঁ। গতিকে এতিয়া তাৰ ব্ৰেইনত মাথাত কিবা ডিবেট আছে। গতিকে আজি দিনত 11 বাজি ওলাই গ'ল। আজিলৈকে আমি ল'ৰাটো পোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে ৰাইজে যদি পায় আমি ফোন নম্বৰ দি আছোঁ, এইটো ফোনত যোগাযোগ কৰক। আমাৰ থানাত জনাও আছে 876103545420 8812841825 এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে। আপুনি কিয় কান্দিবলগীয়া হ'ল? দুখত ৰাইজে যাতে পালে জনায়। আপোনালোকে থানাতে চমজাই দিব। আমাক যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ ল'ৰাটো আজি 3 মাহ পৰা বেমাৰ হৈ আছে। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि। सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो। मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर'थेरापिस्ट, बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव। बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सेटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम, बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो। मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो। दोनथ'ला माइना फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव। सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।